Lami sa bawo oy. Parisan pa dyan na itong bulad mga tatso. So good morning kanatong tanan matas no. Sayo kita naabot aning Peaceport kay atong bangsi karon medyo minus jud. So ang nidunggo dira matas puro no cost ang karga no. Mao nang giplastar sa akong amigo ang PC dira kay ilang gipaduol ang bangka. So mao na matas gihabo na ang puro no cost nga karga. Kini nga no cost matas dili pa jud ni ilahang kuha silbi kinumpra nila ni sa lawod no kay nagnihit lagi. So ang ilang gihimo dito sa lawod nangumpra na lag no cost para nali iuli sa daplin. Sa laktod nga pag-istorya matas dipinsa lang na ilahang di sila mabuklan anang starting pero sa klaro matas buklan nang gyapon sila kay perting gamayar sa no cost nga ilang nadala og isa pa na ay kapital ni. Kung ang mananagat pasultiyon matas nagnihit jud ang ilang pagpanagat karon no kay ang isda medyo nitungha medyo dili kung sa tao pa di ba. So pigado jud ang ilang paganagat karon. So mo nang nukos na lang ang ilang gitirada da. May na lang matas nga naa sila iuli silang pamilya. Sama sa akong gingon matas basta pigado gani ang mananagat no. Syempre madamay pud ta maapil pud tag kapigado kay nga naman sila ra may taga-asa og sila labi ta makaisda. Unsa may atong habuon kung wala sila dunggo di ba. Bali duha na kabangka ni dunggo dal matas tong isa bangsi ang karga pero perte ra pong gamaya lagi igo ra sa starting way siguro bukol pud to siya kay nga naman nagnihit lagi karon panahon na. Og di magdugay matas nibiya ko dira sa akong kauban no kay niadto ko sa pikas bangka nga ako ra pong kampi og didto ko nakaisda og bangsi gihapon og tulay. So tulay ang gihatag sa ko dito matas mo nang atong gidala dira sa balay kay atong i-classify na kay ang tulay ana mao na ang atong sabawon. Abi niyo matas dili sa panghambog no daghang kay kog camping nga mananagat og mga libor nga gahabo dira sa Peaceport. Unang-una pag wala sila isda mangayos lang sa ko ako pus lang hatagan. Pag ako wala ila pa kong hatagan. So balos-balos mi dira dili ka pwede magdinalo dira kay mawad-an kag kampi diha. Og mo na matas nang wa na kog dahon dira sa palibot no kay daghan matag mga tanom dira og isa pa alalayan pud natog sa loyot kay lami ni sa ihalo sa sinabaw. Siyempre matas kay presko man ang atong isda presko pud nga gulay atong ipamutang diha. Ako man ako kog sa loyot matas nang wa na pud ko dito sa akong kamunggayan no kay daghan ko kamunggay diha kay kana akong koral kamunggay ang pusti ana mo nang di ko mohotdag kamunggay. Kamo kung gusto mo adto diri pangwa mo kamunggay ano panangit pangharbis na mo diha. Sama sa akong giung ganiha matas dili ka pwede magdinalo sa kapwa nimo no kay oras nga dalo kaning kalibutan na mokirig na lang ka wa mo tabang nimo diha. Bitaw oy mobalik ta sa atong giloto pag human natog lunod sa isda isunod na to ang kamunggay pagkahuman ang kamote tap sa pula. Siyempre dili pod mawala dira ang saloyot kay mao ni nagdalag bida. Kalami sa kinabuhi matas di ba tagang kasi mong amigog sudan kay naghinatagay mo tapos pag abot sa imong balay libre pod ang gulay nga imo pamuniton dia nga ihalo mo sa imong sinabaw o di ba asa pa kana makasave na ka. Pero dili na nato dugayon matas ato na ning hukaron ang atong sinabaw no kay perte na pagkainita og perte na pong pagkagutoma tan-awan niyo akong sinabaw matas ka perting pagkalamian no sa tinod lang kulang lang nag-atsal kulikot og unsa pa dia pero presko kay na atong isda matas siyempre ang ato pong gulay. Tanan tulay nga akong gikuha gani matas duha lang na ka oras gikan sa dagat no padulong sa Peaceport mao nang gihatag pud sa akong amigo. Lami sa bawo oy. Parisan pa dyan na itong bulad mga tatso. Oh, di ba makaingon jud kag pagkatam-isa sa sabaw oy tungod sa kapresko sa isda mga tats kay nga naman gabi na sila managat pagkaugma mo deliver dayon. Siyempre ang isda kadlawon ba na nakuha. Kani man gud sa Peaceport mga tats lahi ang panagat nga gagmay lahi pod ang panagat ang dagko. Kung dagko imo panagat dito jud ka sa layo-layo so dugay jud ka maabot sa sulod sa Peaceport pero kaning gagmay managat ni sa gahapon pagkakadlawon or buntag mo deliver na sa Peaceport kay nakakuha naman. So ingana kapresko jud ang among isda diri no bisa bagbalik-balikon no kumatas dili jud ta magsawa sama sa akong giniingon bisa pag adlaw-adlaw ka magsabaw ang isda maibog jud ka sa pagkakita pa lang nimo galaway-laway na daan tapos dili pa nimo nasabawon sayang di ba. Mo nang kamo diha ayaw mo katingala nga sige migsugba sige migkilaw sige migsabaw og isa pa adlaw-adlaw nyo makita nga isda nga among content kay nga naman mao man among panginabuhi lisod pod nga mamalit mi nga unay mamidiha.